Yamamu nyina jo yamu akwa ba do 106.3 FM. Nyinsen Ne Awo ebra no aso free sabre kosisa no nkono ebebo no ene yentna se anwumre ne yeni nkomo a efa ebra oba fafuro kosisa na bosome nkono nyankopon no besue na somdue no onya haw bia na obewo afa no ho afa ne ba yamaye nyina ye ho afihia pa afisa se na nkwane ahoden ekura ye December 15th na ese bosome no ya chemu no nyame ode yen hyase no ono anso ede yen ebewie munua ba fia mankwa atamaklo wo Adom Health group no so WhatsApp group no a ya chiachia munyina bako edin no doso listen no doso ntimi mo obi edi nanso wa waje brehwe ya mo adwomo akwaba ene Facebook Adom 106.3 FM ene fia tamaklo na fia mankwa atamaklo page no e Facebook nso mo hwe no ya chia munyina ya mamo adwo OFM wo boase 07.7 wonso age de peten ye do bia se ebra no so a yebebo obia din ba ko Facebook ma hu se comment no every ase ya eba anwumre nkomo bai ena ye die yase convulsion ya sante memu kra ya kan se soro yase ya soro kan kra no hu se na ni nyina ye fita na de sa de no kra ba why experience be dana the here so do agent no beto Facebook Adom 106.3 and I fear mankwata maklo page where be kan and I say WhatsApp group Adom Health group no where the to where so ye be kan e de amount na du nkomo bi say na ya na ye pese ye ti free one more experience bie enti mabna komonten so ye ne about time bie di nkomo one more experience one ma mienu baako chese to so saa Yankoni yankotie wo mo nsam ne mra ye ba penne yen guest ye be na che ana conversion e bi aba wo ba bi so da me last born e bi ba no so o ya bo fra no odi be wo sum be ye ensia konson no no na start no nana e ba te sen e ba ne se ya na no o ma na no ho ayehye ti ne ho yehye saa na fe waye bosan na nyina aye white na jese we ankasa enti na baabi amete fitafo bi wo ho to munya epe omo se esoro na omo de na mienu a kire soro na omo de ne tiesi form no omo de medika na kwotena ka mu na ye de na kwa hospital bo e bedu hospital no okoti efi bebre amemman o ma be na ansa ne ni suate no na me de na befie na otwe ana ayire so na otwe me enu biara eba ma ya bibura fudura nyanti ma me bia menye ma na ohwe me duro ohwe me no e friend ma me echa na me kobo na ma ne na ma me se me nsa no bibi e frebe enwure bi eburu toto nti me kote wa ma me ne fia na ma yam na ma me de asa no ne na nsa bia ma me sana nti odi be se afe ne akire no na fe say to you say ya dey you me hu bi mu ko si say odinyi obia se o ye esoro ameman obia o so akola empo se o ye ameman na me nim se me no betena se kura san se onidi esa no afon wa ye kete o tue me chiti sa no ma ba mo no me wono no nso kese na yare nso asa aye se nti esa bankati no mo frɛ na kete kete nti me bana de me nsusu se obeye nipa mame nanso nyankopon adaworoma me wo mano no mu yenum okay no mo nyina no mo experience a conversion no there emu mi yenu wade wan kunya enya 2 years na start we are no pass aye wo sa na no ayeshi afide oda na mo se wa sheki no sa I'm the Wana Akano. I didn't can. Sure. I see. Na huna was it no way I should not shake brim na no one answer. No brim. Na why I should papa as a normal cry when she be. And why she got crabby. In this Ubi Casacra and Casacas. A Satia, Ubi Casano Casacas. Na Abba. Na dayamba. Na a so naba. I see.
Inti eba ayo yesen ne ho ne body yesen. No asensene. Ayi twan. Na kan tie so. Na me mensa hyenanum. Eh. Said the entrance so akasu dia obewu. Ada no akasu so obewu. Say what you have no. Was saying akasu so a. Na yenhwe first day na eto no na uni madekro. Say me so na aka no. I see. Say me be pay. Ebi wo mabusu mu ana. Na me baby ana metete na metete hu bi. Nti na je say wo hu bi ni nti na wo sa nimdie no. Sa. Na wo de wo sa hye nanu ma on keka wo. We me papa. And so many are benishim. Na yire mo ho dia him kwachiri. Ekunu dodo mo. Inti be take how long answer na de na mo yansa or back to normal. Me bonusio. Ebu okra na de ankure wo ho a. Mitimi de num. Wo de nnu ensuo nim. Na still won sa hye nanum. Hye. Ebu on so na me de jende ayi asanti jende no. Na mayam me yamwa anasa me risa am dia punani the punani afi obo se wako toilet ya no ayi free ko say yes ahiansa o eko ono penene de ni anche na de odili so ono ne che pa ne de kofo akura ka chem se ayi wo yenye ayi ehwire Inti ne ana mienu nyina na omo ye sa ade we ye omo no na omo ko school. No omo go school. Inti na omo ko school a ekoto omo ho ana se anto omo school da. Ya anto omo school fi. Sa se omo ka kire me se empedru nyen pa anya sa ebedan ni kire. Inti second one no so na ono na de na serious. Efi odi mfi ahe na hu se aba ne so na tsena ho akosi mfi ahe na ko he di fi be 1.5 year pepe na ne de ne bae aba ayere mo ja no na obopini mo na ba na kuma so de nim se nsuo topa nti ayere mo ba bi a de se mo ye ready. Ya se kito. Juma. Bre wo mo. Ene mabrim. Enti odi mfi ahiansa eko. Be 4 years de ne ko. Me sa ko Pedro man. O Pedro man. Na me na wo na dro. Una na no ye dinsini. Na no titin mazagra. I see. Na de na man consider say mo de ne be ko hospital. Hospital ne no ko se. Nti sa wo bom nsuo ne je ne ni wi a o san de om ko hospital. Ne ko hospital. Na ko hospital na explanation me ne de ma. O mo de ya ni ama ya won pa ni ama yan sunsundo. Sa ni ade. So o mo se yan sunsundo. Abuso men kran kwantuo. Emu won sense bebere. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwanta maklo. E Nyinsen Ne Awo pre. Enu se on kasa nwie no na wanya wo na no andro. Abuso men kran kwantuo. Emu won sense bebere. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwanta maklo. Nyinsen Ne Awo pre. You say on Cassandra, no one now, and see Quasia Daniel, maybe I'm ready. I don't have it. Nyinsen Ne Awo pray. Upon no what you know, radio no. I don't have it. Nyinsen Ne Awo pray. 106.3 radio no. I don't have it. Nyinsen Ne Awo pray. Mere kra ho adin areho ohun ti no wa bapa na sura kanoa 3 to 4 years
na solution bi ni ho je obi na bua che say ye urade kura ni pa enti se wantie Nyinsen Ne Awo se etimi ya medwen ho amenti ase hwede awofo yi e kan nanso ne nyame adom safo no won kwate ase ba hu se nkrofo busa questions bebre ebra na so ye ba be yi ano na mom hye no nso so wa woni tua sa afa ne kɔ na wieye Nyinsen Ne Awo so de munim de etumi ya kye de ebubru ja ye de be bromo na mo amohwe amaye steady enti yenwumi 16 yi mun tua ne yo mo amu tie ne sa no nko na mo pese mutie no tie ne ye na questions e be be ka se kwa to Nyinsen Ne Awo nwom no maye so hu mun sua na de ya topics ya discuss yen guest ya de wonu mo aba mun fo mu din to ho na 29 December your last show for the year ye bisa question o pass wa chedie ni ejine kodi umpe we na opede gise Nyinsen Ne Awo adom 106.3 FM ye mfa da ma M.4 wadaro management wonso wo hwebie Facebook anasa wonso tie yen wa adom 106.3 FM M.7 free screening na ekoso nyame ya adom afia wie ye 31 December na wa wie ne 10th anniversary na mu no wontimi mo bia bibia baako esa kwa hwe ade obenyan kitwa bi nenso wo se bra na mema no yen test mo prostate no yen hwe se problem bia ni ho a my dear what if free bibia ya twumeka no ko bi na ya no boarding what if free a na wako echina nyame ya adom na ade pachen a ko endpoint wo mon krobata ba bia wo ba be screening wo ye bema wo be show prostate free se problem wo ho na no ye hwe wo mpa ho so na be call hospital for from de hianza wo beba na ya show free eno achi ma no so wo so obi atimi Nyinsen wo fa no ho fa ne ba infections aje wo aboso a wo be den eno nyina atimi sisi a wo ho kwan ti wo so bra na ma no ye mema na ye ma no so edie for 0244 867068 0244 867068 and then you mean come no convulsion said you could see a vox pop ye mame yem papa one mo famu na just said wasn't sene na way who way cry one order no first child de ko yese ya so kra be waje akra no ho na grada agbo magburu na ba obi tie mu kra atwa mu ko no ba bi kra na ba we mu nyina odotena se ni enti obi busa se difference ne de convulsion ne epilepsy ni nyina je se otie e wa ha ye wo yankasa ye nua ba de lali sepenu ya wo Nsawam government hospital wono eye pediatric nurse wono nkra no won ehwe wo munti nkra ho problem bia no ye uniform enye ye na se doctor boy ya wo Kolebu teaching hospital na Daroma so e na yenya de lali so e wa hanti doctor boy be bia wo bia nyumrei ye chia dala afishiapa African better pacho microphone wo too far ben kakra bi mame mo afisa say na nkwane ahoden wo ho na ye mofra no bibia ye kama na ye show se vox pop no tie bi de mame no na say wo hu yo nwanwa de ordinary sa hye nanum because ne believe no say wan fa ne sa hye nanum na esene kesi so an ba na wie wa no bonetofa de o tie ye bonetofa na omonam kwan tenene no so no kwapa metie no miyam se me kakra because baby o ka say odine nsa ehye abofa ni so we na nkasa nso na miyam se me because enye te say mate say obi ka me ho obi edine nsa ehye ne ba enum ama ne nsa ni twa free ho no convulsion we ya bi same convulsion insanity free ho no because enti me te ye ne miyam se me but so we your bad time ya na se hu adewe eya yem hihie ena ema omoyesa but enye ne kwan so anu nti na ye wo ha ende say ebedi hu abobu na yetimi afa kwan papa so etimi aso ni nna no enti adofo yen guest na yatene nka no enyi free hakra 9 na ye wie na wasua ade mapemfo e muntie mama ifi say year by this time no obi afa no ho nso afa ne basha no nso say me 29 December ene ye beye Nyinsen Ne Awo quiz no enti de wasua bia ye bebusa o young guest ye de wo mo ba ye bebusa obi din topics no de ni ye treatie ni nyina ye bebusa ye sick tune no ye nwum beya obetumi ato kakra cha de ye pese ye de mema mo free nti ye say ade bia ya say terms and conditions apply say de mama free kwa magasa ade no am say gugu one ye say mamti ye so ma adwene hwe kakra hu sampa program muntia keke ne mo mutia musuade ti nyame ya adoma 29th na se wo fidie ne da ya free sabre ko ya kwaso ane tie yen edin no twere to ho
Oko Facebook afia tamaklo no mo ne Instagram say ya artworks ye gugu won to dey wo apona na me dem a ko starting natural list no topics ni dinum ne ade so ho apona na masade we me teacher papa ni enti ba me ye ka say convulsion a ye den a say ka convulsion say na ye ma me ne papa di kan say ye friend esro I think the quantity so mo friend esro ne say e ba be ye wa usually ubon say akwa ne be bie neni na o hwe so na waka inti that's where the name came from. Ho no munya esro ni F5 inti say ka se esro no gina ho ma enyema bebre ena ebema abofa anaso obi enya esro enya ade ba akopɛ ene ebetimi afa aka say esro ena ya abofa but enyema bebre ena ebom ema ya ka say okay esro we esro anase esro aka obi. Okay. Enti no mabna o meje fun we WhatsApp group no ko for send voice note neja say a question bi ayi ano so e de ama wo mo enti no enchiremu no ode abanoba yenhwe e de na de sa esuri e ba na conversion e de na de ne ba. Okay. Me da say enyema bebre na de ba. Say ye hwe ye sese na nyinsen mu kra po a ye wo bibi e friend no mojabroso e nyinsen mu. Okay. Ye friend PIH, pregnancy induced hypertension. Eno ne say e bia maame no oni mojabroso but out of nyinsen no fire no wenya mojabroso. Okay. Nti eno no say anso ano ntema maame no ebetimi nya sa convulsion ye kin. Ye ne ba no Mame nankasa open for nankasa betimi nya convulsion. It's PIH betimi ma winya convulsion. Another thing betimi ma we senya convulsion infections. Yarewa ebiti say meningitis very common. Tetanus ebetimi ma winya convulsion. We wo chese mame na sem na wo kenye nkura no. We for akola no. Okay. Tetanus in there for akola no. Pregnancy induced hypertension na year for mame no. Okay. But infections ni die for obia nti yarewa ebetimi ama wenya convulsion ye kin afi ade ba ko se betimi ama wetimi so nya convulsion ye ebia wokọ udi wuti accident efa say accident na ebia wepra ewo wuti no ho ana say adwen no ho ato chima kakra because of accident now wunya ye no ade fofo so a betimi ama wenya sa moja convulsion bi anase so situe mojem wo form a your friend hypoglycemia into obi wo hono ma obetimi nya eso betimi aka no de buy because a comedy no anase situe wo ni mojem no wo form into no sa no o ma ne eduane anase onya situe nsuo bi kɔ ni mu a eso no embebium eno wo ho. Okay. Afei so ye wo another thing ye friend no assisted delivery say ebia maame esa wo chem wuntimi enchem na ya boa wo with machine bia ifa ni bia vacuum and now forceps eno sa no ye de so akwala ni ti na ye de atwe abofra no into enhom complications say ye atwe abofra no ebetimi emia adwen no say emia adwen ni sa na say the problems eba adwen no a eno so betimi ama wenya your friend say convulsion bi a ye kin into convulsion ni de so we benya convulsion ni de it does mean to me buboni na ebi kwa brain tumors abofra ni time anso a ya wo no obetimi enya as convulsion ni into it does bebre na wo hwe de wo keken ne de ye maame ne papa yi kan ye ya ene ne wasa o mu de wo kan bia kura emfam ho kura. Well, I did most common thing ma convulsion kwa taba pa o fever and I say ahonhie ene na most of the common one na ene ye friend febrile convulsion. Can me question no sa febrile de so febrile convulsion it's ene ye ahonhie ama eso aka ene ye friend febrile convulsion. Nti no sa no sa ni akra ho ya hia na ye de nsonyu atoto no ho na no kra be trigger no kra na ye kese eno nye. Okay. Say akola ho ya hia eye say utimi ma temperature na eba fo
but enye se wo mane eba from at once okay se wo ye ni kakakaka nti ye papa ne ka asem no okay bibi otimi di ni barrel kra wo ho a na ko wure mu meti ye miem hye ye wakuna wi ye me but an hye na nya me wanwan so bebree nti se ahonhye ne ba abofa no so a na se wonya ahonhye a se ma temperature ne eba from kakakaka no on say on no onim hwe but ade na si ne bant wo pese oye bibia ebe save no nti me ya sure say omo tai tete no time mi say na sa nkomo we no ye ni kura no obi kura ate nti do no onim so oye ebeboa no en waye bi da nti oye na so omo survive nti we so eba sa dia sa no oye but dia wo kire ni say in case say wo no oba wo ho na soro kanoa eni kwan se bia se nsu wo ho na opagya ne de na hyem at once debi na de no omo ka jenne ne o wesa jenne no progu na ni so ana say garlic no so e ni na enye ade ba kwa me pese ye tie fo no ehu ni say eso very common especially ewon nkole it's very common ebi wo ha wo mba 3 a omu baako eso beka abofra no it's wo mba 6 a omu 2 eso betimi aka nkola no nti eye common but the me pese are chiche ana are so me pese omunya ne say nhwehwemu emba out ye mbe kire say eso aka obi ama nipa ni ewu da Debi. Inti omunya omunka makoma entu omuyem. Miyenim say bi wo wa na suro uhu bida. Ayesie uhu ni a wo beye. Inti na ye wa ha ende no. Nyo omaye no ye do mase but ye pese omoye right thing. Inti na ye na ya ba Nyinsen Ne Awo so se na ebe ya ye betimi ehu ni ye betimi. Okay. Inti ya hwefo no ye tiefo papa bi. Monkoma kuma ntomo yem na ye bewie no na ye hunu ne wo se ye de bo mofra no so ho eban na adenti na conversion no ka wo mo na ye so mo pupu a na mo ho ato wo mo utie two no can one of the signs and symptoms and now say the ADHD is a conversion eba wo so and say so kan wa ni say ubenya incontinence because incontinence say bia obekọ toilet and answer obedwun so a weni end down so because adina we ni na weni down ho so say esisisi a na say o recover and answer wo free mu a unhu de oyeye no no so nti ohun nti agi obi aka chaw say na we yeye nti weni down ho so nti betimi akọ toilet betimi adwun so abra wonni hu control na sa toilet ni free ho na DNA because me nim say no iti uti o mokasa na aso okọ toilet na ni so atete no steps usually start here me nim say me real signs and symptoms ni mu ya beba ho de ho akrampo na adre say ne signs no eba akra so a nti steps usually obi wo ho sa so ba be kana ebi mu de no very mild me come mild I enka say enye de din ebi muso de ano ye din severe mild ones no obi wo hono ma diabetes ani say wakim eno ano no eno no so na e ka no obi wo hono so okitade kra obetimi eje mu so na e ka no okay especially ewo babies mu anase nkola afofra ya wo mu no omukwapo de so no come wan hwe ya wo hu because obi wo hono ma ne nini nko an obedane so e ka no ne nini betimi adane adane ye say e call round to say we nini call round na aye white nko na e ka black na sa konechi konechi na say we nini sorry e call round ana say ebi so wo hono mu po a obona no ote sir and also another form of signs and symptoms say e so e ka abofra nkola ni bi wo hokra oda ho no na o toto ni nsa say I to say as or driving and also bicycle inti eno those ones are the mild ones and any they work from but the anoye din and most of the time you hu children under 5 na so mo munyin kakra no ni say ubun say obelusu consciousness ne ni nda ne ho so biom so gina ho a obeto form ana say e be start e obeti say me hu ye me basabasa wa me ye me basabasa meti in de bibi wo menum a very funny ana say ebi so wo ho a ntosi obetimi afiri nenum na eba
obi so wo hono ma na if de wasensen obeka ne siesi so another thing so obetimi asa enya ne say obeto ne kon anase ne ti ebe konechi ana say obeka ne sin esi so I don't know papa ne say ono de ompene ma on kensi so ko onya kesi so je ze wawia no ana say fidie obi so wo ana ne ho start awoso popo in the signs and symptoms ni je edoso esun se no obi ebi wo kwa obesun ti sa akokọ e friend stroll cry obesun ni sun ti sa akokọ ti sun na o sun stroll cry no eno e form of seizure inti signs and symptoms edoso okay enti esro no ye hwe kan wo mo free what month or age na edikosi he fansana ja utie ye mama ye papa be 4 years or 1.5 2 years at least na jai e sha se brebe na ende brebe usually it's very common under 5 one more 5 from 0 to 4 or na say 5 years na usually etasha ase what na medi kan kai preterm so mo time man so aye wo mu nkola ye be wo mu a mo ntimi ensu ye be mo mframasa for over 5 minutes and some start to say ohome inna betimi amasa nkola we enya esro nti usually very common under 5 but usually after under 5 no etimi ko eno san ekọ a yenim say just normal convulsions but ankwa eno so ewo hono adofo Nyinsen Ne Awo na uguso a wutie no Adom 106.3 FM ya sure so share live on Facebook Adom 106.3 FM omafo bi adwenkyere enso aba begumu ewo ha na ne de comment na bantama ma afamani so mi hu ba bi a me hyase kura de free enti kwabena ben as for your dancing there and no asa ho size no hweye Adom FM no size techi Samuel ne de no Alfred Shen share live from Tadi yeda say na Alfred asaba biem who is that man dancing cry Dr. Shine I really like the way love each other me hu be odi we ne ko no size Adom FM Peter doche ne dia won so de ba ye no na fei Maxi de mudin dos ho na sweet program o yeda se papa Mary ama yamoa ono so ama high five yeda se papa Franklin Mills oboase Adom you do all yeda se Asante Evelyn hello yes darling yeda se papa Asante Evelyn de baby Nyinsen Ne Awo ne nkwahia baby enam no hobi yenko suhum tachi Samuel ho no wo hwe Benis Okansi ese ndwom ne de ne je ho okay edu quiz ayina ho amana reflect wo ho kofi bedi akuni afia enwumre de oboso me da se Samuel we Steven anan yeda se papa se won so day 1 ye no one de hwe e wa ha Asante Evelyn so obi an share eno ne asam no mo share na mo like na mo comment se de be ya won so de follow no so be hunu de ekoso na Daniel question so e wotma Newtown no so e share oboy don dey Gaston na nija sano humo misuam mo abeka ho nti we yenketo Rebecca Tuahene so e share yeda se tachi asade Beverly na babiem Blinks GH program na nija ho Christopher Kofi Aziamada ono so ehwe from Suhum 2020 dear please more extended time no yeda se we sure say boss abuate say be extended Frederick Tete so share free asesewa nice program edos yebekwa abane asaba be kan fasedama endpoint homeopathic clinic yedana say convulsion ehun komo ene edie no wagenkyere mehunu se bi de one day aba yeyi ano nti se won so afi no aka yensa afa wode bra na yene mame delali sepenu na edi enkomo yenkomra yeba yeto so hey Adom TV 9 lessons and carols am a broja bantam. Afi bra be show ni so. Wo favorite Kumawu stars papa and Abu Beba. Emilia Brobe, Dada Santo, Bigger Quest, Christiana Wuni, and many more. Many more kaho. Afi wanna be Jesus. Wanna be Joseph Mami. Na Mary Mami Kid Harold Uswe. Brenda Bishop Francis Amu. Guru, Benny Sansa, Kwame Eugene, Kwampa Band, and a Winneba Youth Choir. Minia, mention Chen when I say cry. I am Miminida, 21st December 2019. Ewo National Theatre. 20 cities. Yeah, shows me a number. First show near 4 p.m. to 7 p.m. Second show 8 p.m. to 11 p.m. Bra.
na bronya be bantam ama Adom TV 9 lessons and carols bronya bantam jumedie aboafa omoboye chidom ene oba spaghetti Franco Trading Enterprise SBT Global Car Exporter Solartech Electronics Nkulenu Palm Soup Base Big Maron Pharmacy Timo Baby Diapers VIP Eau Perfume Mansua Herbal MJC Foods Kemosi Bitters Perfect Hunampa Body Lotion Pure City International School Esikafo Herbal Piccadilly Biscuits Limited. Minia, yare ben and I do any day a few some. Yare bi na no kwan kro eti ni padua mu ana. Tempo etisa and now ma wo yare no enku ntwene. Bomoden na hwehwe endpoint homeopathic clinic for echira kwan. Na won fa won ambefo emfidie no ehwehwe wo ni padua no mu asan ayi eduro edi amawo ama waje wo afiri yade ko hawo no endpoint homeopathic clinic edi akotene papa wo bra wo ko etia enyarewa bi te se diabetes infertility wo ema ne mema mu stroke na efe enyarewa hodo a ekeka ho na eni jesam kese pa wo mu ne se wo ho nimudie ene akande se wo bekum HIV emwa na ebetena uni paduam ne to ase endpoint homeopathic clinic wo ko ho no mu a won san fa wo yade enkofie wo behu wo mo ewo Peters Road Shell signboard and our doctor no was 0244 867 068 and 0274 234 321 and Point Homeopathic Clinic, your lasting solution to all chronic diseases. The biggest celebration of African culture is back. Afrochella. Come join us on the 28th December at Elwak Sports Stadium as we celebrate African culture, arts, music, and fashion. Powered by Joy Prime, media partners, Joy FM, Adom FM, Hits FM, Asempa FM, Adom TV and Joy News. Get your tickets at the front desk of Multi TV, Joy FM, Pinkberry, Airport Shell, Akramo, BBNZ Live, Cupcake Boutique, and Bamboo House. For tickets reservations, call 0540 106 466. For more information, visit afrochella.com. Jim FM. So men crank quantuo, emu won sense pepere, emu yare, emu amane uno, tia fia man kwanta maklo, e Nyinsen Ne Awo pre, enu se on kasami no na wanya wo na no andro. Aboso men crank quantuo, emu won sense pepere, emu yare, emu amane uno, tia fia man kwanta maklo, Nyinsen Ne Awo pre. Enu se on kasami no na wanya wo na no enti kwase danyo mrebia radio no na Adom FM tie Nyinsen Ne Awo pre apono nwotwino radio no na Adom FM tie Nyinsen Ne Awo pre 106.3 radio no na Adom FM tie Nyinsen Ne Awo pre. Yamamu nyina John Samu akwa Bamfamra Dom 106.3 FM Nyinsen Ne Awo bre dwedie no an yeguso yede ma no convulsion ana esro aka akwada ehon komo na yedie nti free sabre baby yedi nkomo ya bedre ma dia tum yie se wasua ade menkase bi emra wo so de na nsusua to ho nei na se bia ukohia bi wo baabia bia onyonko bi na okomu a wohunu hawa ye besi aye no delali sekpenu ya wo ye pediatric nurse won Sawam Government Hospital na Numre waba woni yen esua ade medofo papa bi sha no so se 29th December na ye the last Nyinsen Ne Awo show no for 2019 abana wie yen ti no na wo se nyina so ya adwene chef say ye will giveaways bi e pese de emma yetiefo ya no mu na tie dwumadie ya ba bedru ne enti ne ma no ye nkọ ba bi exams no de ye hwe Nyinsen Ne Awo so ye guess ye do mo ba ye 62 aye bo producers mo ene ye social media ono ye mo ye adwuma no a sa questions no na ye bobo so ho nti mun tie de ye ka bia ye na dru ho no mu a 29th na sie nyina ya beji a chede ne kama na ye fe oso no nesa mo akwa ba bi mo
Yeah, that's say Facebook or messa bahona. Ya bekenkan symptoms no de ya wie obi busai wo adom health group no so say difference ne de convulsion ne epilepsy no oh okay so na me di kan ni say answer na ye be convulsion ne ebetimi aba out of say bia bibi ene ekoso woni pedua ni ene be ma wenya convulsion no but epilepsy no yebetimi aka say obi epileptic and also epilepsy ebi a wenya convulsion no more than 2 to 3 times I diagnosis so okay we enye yare ene ekose enya ahohye eno epilepsy ne kwapo de so wonya convulsion asa so ne ka wo kwan no kwapo de fi usually no ahohye enim nti ebi a wenya convulsion 1 wenya convulsion eso aka mienu aka miensa atoso 4 after 5 years ugusu enya esu egusu count ye beye other labs and as investigation if they akase or epilepsy into that's the difference convulsion dey ebetimi aye o convulsion ye wa and as so kan wa empache say or etwayare and as epilepsy no aje to so san after 5 years na still unya dey beka so okay when you epilepsy okay it here we mo say voice pop ye ma me ne papa no de no ya de omo ko hospital about is a mitini ya mze sunsunno ne de ma wo mo so bi eba convulsion kanwa e hona no from fie ne yamra hospital ana ye baby bi ofiansa u baby bi ofie dia obe ye ofie ne ehu hian no sin as before na ode ne beba hospital no se no di kan yetie no omsom di nyema ehye omonum na ye di jene ebimu ye di honey ye di nsuo ni na enye ntina medi kan ka say me person omuhu ende say eso ka wo ba onwu prenim na onwu na yemhihye ne ma mo ema omo eyesa but se eso ka abofra de esa we yetitu first hwe say baby abofra no ana say eso na e ka nipa ko no bibi eni ne ho a ebetimi epra no enne yesa wo hwe eni nya de edikan afei so say bia se wa hye atade achetre ne ho a ebi atade ne buttons ne yetutum adu ne komu ne belt no so ye miemu ubelu so sa ne ma no ye nwura no ho nyina hye down run no but ubelu so no ne ma bi e tighten the chest especially around the chest se ne be ye obetimi ahomi afei so odi ne beto ni benkum obeda ne side ebeda ne benkum eno so boa ema omu ehumi fine afei so say eso no anase ka abofra na me nkwa akwa na start anase nipa akwa na start say onya awoso na ne ho popo no enchechire no en so ne nsa enkambom say unpese ne ho be popo ubeja no afei so say ka ne wia usually say eso no ka omu wias me man ka first one but eya enche usually lasted for maybe 3 seconds 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes na ejai na me to ho hwe me ba 5 minutes 2 minutes na wasensene adwuma na den eya din inti na yin na ye sua no inti se eba ne sa inti me di kan ka se fa se wo mu se ade na eya abofra ne ebeja it's lasting for some few seconds ekwan ya nipadua ne epese ka che wo se bibi koso wo nipadua ne mu se wanye hu bibi a sei ene ebeba ana se because wanye hu bibi no me ma wo ehu se bibi ekoso wo nipadua nti me ma eso aka me sana ade ne te se ne be ya wo be hu but ye mpese omudi omunsa ebehye omenum eye out na de etene omu ne ye de omu ti hwefo no kwabo de dangerous because adekwa betimi afa akwala ni hwinimu enenum ni na ama obetimi aspirate nti ehunya so bedan wo de bebi ade ne eka no obi ya maninda ho make sure say de ewo ho bibi ani ni around ebetimi epra abofra no ana say nipa ko ne oye eso ne ka ne wi a usually eso ne come wi a omuda for some few minutes obeda da eno ye fe ne enda na ho obeda ho kakra to betimi di ade kakra bobo atoniti ase wacha no make sure always oda ni nchen de kunte ye ka so omundo mu nchen se ne be ya se abra waka ne siesi so ne ebi mu ekeka omafo na so mka omutechema ana se ntosu eba oda ni nchen se ya santosu ni na ebetimi ebegu eti mama de wo kan nyina no ye
yentina honye we nyina nsa ne da ba hospital na wa sa ye ne process ba hospital ho aha obi wo hono ma ubetimi enye gidigidi ubetimi afa abofa no but just don't men restrain ya akwala no enchichire no say wo chichire no say na be ya ne ahompopo na eba no so na sa awoso no ebejai aha it lasts just for some few seconds wo dey say ayemhihye kwa wo dey betimi apagya no na wo dey na aba but wo dey na eba ni na make sure so odani nchen mu na wo dey na aba okay na obi abusa say ye betimi akio hwan kora ni Nicholas Ofori and wo busa say ye betimi akio wana yetimi tu ase yetimi etu ase okay ti sese na medi kan so wonim de edi esoro ne ba ya wo betimi akio sese me di kan kasa me ka say obi wo kwa say siche woni moja mu e wo forma e betimi ama nipa ko ni nya eso anasa kola ni benya eso betimi aka no nti no sa no se woma abofa ni aduane anasa woma ni siche nsu a waso ano embebio nti wakio eso no se yare na ekosi tete na medical meningitis se tetanus na ekosi se bia cerebral malaria na ekosi we ni eso na ma eso na anasa se ya honsuapo na ekosi a wo so sa nyema no a ni eso no enka abofa ni bi owusu ma adwo ase ekum nipa mienu I'm from Obuase happy yes man but one yes person one chiremu ye but o say ekum nipa mienu enye eso na eka nipa kone na eku nipa no but sometimes na me di kan say signs and symptoms say ebi wo ho a obenya fainting attack and say obehwe form na how obehwe form no eni na ye obi wo ho a eso ne beka ne eja won chen no akoto eje mu obi wo ho a nsuo e won ho no akakoto nsuo ni obe drowning aha obi so wo ho kra po a eso ne ka no ebo ana bibi nail bi wo ho no na odi ni ti akobo na wo eno ne betimi ekun ni pa phone lines no ho 0302216561 0302216561 0302216562 now so be our question be na odi aba na ye ano de amount ye share complications I'm say kakra kakra nti eso no ehun sunsanso anase complications na odi kan obofuka ni ebi na ye injury no obe prepare timbia won say ekro woni ho because otofoma obe pra epacho yem fire first call ebeto aso odo yem adwodo ba Nyinsen Ne Awo so if you are good evening oh medase so afre na yentie we if you more contribution ga kwama aye tetanus na midwife ne kan no me realize say time na yanyim no ye call antenatal ye tetanus ye yanti ye ka se yanko wa ye woni ade ne ye dwane so say me midwife ne frame it no ka just am anko wa kwa no ko abetumi anya conversion so na ende ye kinya simple chon na tetanus ne be do ye say ya but to my surprise me when pursue kwa ye me feel ko apa say bibi kwa mako bibi nse ya ye ndi sa tetanus so mo ka say yanko ne na ne bo nkwadan ho ban fi sa nyomi na yeda se papa Felix sounds wa for so ahoma no so ode am adwodo ba Nyinsen Ne Awo so yeah now yeda se papa na free here nwumre pa cha fienya yenti o mame because me say me bisa say eni etre e pa na wachire mu sesi ai be ya no de ama obi mu ai yeda se papa odo itema osisi fia program ani je ho pa o hwe free buno for region yeda se foforo so ahoma no so yenya obi ade why be mame konedu domfe ono WhatsApp group no so good evening mame yeda se yenya foforo ahoma no so odo emu ajodo ba Nyinsen Ne Awo so beda se yo now free here me free type yo low radio no my ni enti yo but me wo me second born na ye say o di akora na to wa on da na ti dan e ka che me fi hospital ba me de ni tu na ti a no fe ba cho ye ti o wa wie ti me pese mi hu wanya sai o se si ade wanyi na me pese mi hu de nti a na esa okay mama nurse wa ha nti obeboa wo wai yeda se papa foforo so ahoma no so odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awo so
na. Yo, now free here, Numre. But I'm free Afenya. Okay, yentio. But so, Yari, I'm okay. You can't be honest. About like end to say, or be or watch, or 1 in 9, I'm my be free no move. Your bread and son are safety. Now, my pastor say, Oko hospitals, and I'm more drove for the mouse, so Benum said, no more use that. And also, one no man say already beating about Baswana. I have him for draw. But I do a bear. I am white and getting it for me. Eh, one of me in our boom. Hospital, I'm the one. Anti-malaria drew. To me, we say no. Na musa, ya busa. Bibia tintina program ya ba bibia che wadwen busa ate. Menum bibia keke. We are not mpacho mamenes we ye dia. Menum ade na be ye me so ho. Nyese nwanzo wade agu ye mafe na wo se wo mene aye ya. Nso bia na obi amene anya ne ya. So ho. Ye da se papa pofofro nso ahoma no so. Odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awo so. Ya mo adwodo ba Nyinsen Ne Awo so papa. Yo, me bacho medini kwa me free airport residential. Pacho yentio. Yo, me da si program na me de boy pa. Na me bacho mimi a we de mimi a asem na mpese neka. Ya wono na onya se na doctor kaze 5 years na nini o na adesa na nini dane. Na osu sa ahmachi yenda o obesu sa na ekobane sanso a ade atina se okobe bi ejawa onimi se eyejamu na oko na sisi anu wo 9 years selama na adwen se danye emunche enti mpese bisa doctor se no ade na eko se na adwen na se enu ni fi awo ni na ehono munko hospital yedda hospital akwa bet na me shada me ma men kan no kra ne nkyere me say bia we see na but me no they were doctor ka say ana ni dane symptoms bia okikan na ma me say na aso ni bina kam enti hono nko an nanti ayi okay bibia ayi okay ni nanti no onanti kakra ji odwane obedwane saa o timitwi me mame kura o twe no ko peso odwane mame janu no odwane onanti kakra ji odwane oba na bema chama ontimi nkasa kura be pemende eni ye farm mo fa no ko hospital ni ehwe cerebral palsy for mo akọ mo ho me ba cho no ye fa Wodi ma producer bejo number no na ye di nkomo wai ye da se papa ye fa last caller odo mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so me mama pacholo radio no ma ye pa cho low radio no ma ye pacho me lo aha yentio me pacho ne di kai na antines no ka se my fa and atre ana yensa enshow manu but say o kan infa ni sinisisu a enya ne hwe later obetumi asen bi na numa na ena ne etosumi edo na ma me ne ka se okọ hospital mo de ma pinfo no madwin mu no em say ye SP ena o ka no okay edo white bi ena em say ye SP asem na o ka no madam Yansu ya da se papa pa ya de course na si e wa ha mame ya fan free from last call wo amfane sana hye nanum na okansi so obesa baba kana obeba back entam medical can say signs and symptoms no steps e best start ya tina medical kan no obeto form and so belusu consciousness ne hunda ne ho so ne obesensen if you na ho start say popo and as awuso beba ne so obeba back if you obeka ne siesi so inti after some few minutes if the body ni na and as any muscles ni na e be relaxing nti feed ye dindin no sin na wasensen ebekọ ahonfofo no ebejai obetimi ye sin no so obe release nti just for some few seconds ni na besan ebekọ ba mama musa question obi dia ba wo Empress 1 or Adom Health Group no so WhatsApp or say is it genetic ya busuan yare ana some of the risk factors
say ebi e wo busuani aha nti say obi wo busuani no mpache say ebe den ya usu ubenye bi but o risk say usu ubenye bi no higher say media ye one na wo de betimi aye 2 etwam yeshudimu amen okay aha na the obusa difference am say ye kan no ni ha convulsion epilepsy ne ade pe enyepe omu using omu interchange no but enyepe some di kan convulsion no ye betimi unya convulsion to aso san 5 years across 6 years 7 yare bia ni echwe ye aha eno ne betimi akasa okay sisi ade we enya convulsion but epilepsy aha nti no usually last even into adulthood no gusu enya age ya di ni pakona to eduro so ansana aha mami akosia owusu asante owo achimota government hospital mami enwure ya chia opa so so age brehwe bie da se mami konedudum fese wote sa akra bi wuye ewo sa convulsion mu ohwe ye mfiri kumase nti said you chire mu no bi o wanya convulsion ne kun baby okoto ye ne ade okay Olivia ada is a nice program pa fishia pa ye da nyame ase nyame enkoso amo ne ma ho ban mo ahware do so afamani so do ide ne makan ma me konedu nso makan Evelyn so sara o man ne kwabna sante se multimedia academy ene wo so multimedia Jay-Z Yamra no so mame say emisa questions ye ni nyina ho ba ku bibisa about say o call omukatchen hospital say on fa ne ban entu nechi no ofe usually nye nechi kwa na esa abofra ne da it says na make us say o na convulsion exactly into usually so ufidi abofra wi a ubo nechi wi a fa no to side because nye tim bia na ubo nechi a beti say obekesi ebi wo ho da ho no wakwa kofi ana we kesi eno sa no odaya ya ebetimi afa ni minim but odan chen ya ebe fan chen ye quick treatment and prevention okay okay treatment ye wo mu ahodro mienu first one medical can say ye nim say we na cause say yare infections are ye betimi aso ano another thing say ye do beto eduro so enduro ni doso edin so mintimi embo but ye do beto eduro so another thing is say bi wo wa say adwin say me di kan ka say tumor tumor metimi aka minim say na me nka no ewo tumor na say bibi hunu obi hunu ewo adwin ni mu inti eno sa ne ade ye surgery say no na air cause because e bia compress and say adwin say eno na air cause ma wunya sa convulsion na esi ye surgery ni etimi eyi sa adekoni free honum ebi so wo honum so a na moja na internal bleeding wa adwini mu eno so betimi ama wenya convulsion ya na epilepsy ya ye prevention no so yenye dey yen shede ni ade beka say ebetimi prevent convulsion but enyeme bi wo ho a obetimi ya ebe reduce say na obenya convulsion enye di kan no say abofa ho ye hia so anontem paracetamol na bema na insonyu ni de yebetimi abo nkola no but akwala on day 3 months ya yembo ni insonyu but wo pesa after 3 months na pesa wo ni insonyu wo be start efini na ase e pamucho emfani nkɔhye shower ase emfani enra pan mu anaba start pitin insonyu efini na ase sa eba Yes, in the time I so ni bedu itino na body no adjust but the goodness so eno kwa betimi ama eso kwa aka no be bobrim na eso aka no okay yeah eno ano no ho aside that exercise ni eduani die ni sanyema ni na betimi aboa yeah that's say papa happy birthday Esther Kisi Dansuman zone 6 way from David Kuma or Kolebu Teaching Hospital. So happy birthday, Esther. And you may conversion common or had a brema quina ye day as you more share on Facebook in Yankopon Shramo. WhatsApp group on some more questions by Yamishram. National so 29 December. Yanwansi Busa questions. Bakumi no one Nyinsen Ne Awo so you produce some abna do amankwa Dr. Shine Aqua and on Facebook on so Nelly.
ona de to we mu ye betime busante mbobo mu di a kire wona nti church ni nyina to ye busa wa nya fa na nne bia esa mo ye ni wudodo aiza de no mwanti Nyinsen Ne Awo 6 suato 29th ye bebusa ho question ye doctors nurses midwives ye do mu nyina ba no hwehwe mu dini topics ye treat from January to 29th ni nyina ye bebusa mu nyina me de afia man kwa tamakrodo sponsor ye Endpoint Homeopathic Clinic for 0244867068 0244867068 anyone so enkasa yeda yankasa ye 6 star penny sek penu ase papa pasa nwumre ono so eba bi de afia man kwa tamakrodo